Ing minyong boot para king most development-oriented talk or discussion program, yapining Bawaling Chismis kang Sonia Soto, CLTV 36, Pusong Makabalen. Pasibayo Yameni Kuang Galal king University of the Philippines Los Baños o UPLB Gandingang Awards ing programang Bawaling Chismis kang Sonia Soto o BITS. Nikitema yung agrikultura sa mga kwento ng hamon at pag-asa ing Gandingan ngening banwa. Ikwana ning BITS ing Most Development-Oriented Talk or Discussion Program Award, kaya rin ang many muna ka ring 5 pang finalist programs ng PTV at GMA. Makaparikilya yung winning episode yung prize cupping abyas, apeto pa ni gobyerno maripatan Setyembre hanggang Oktubre niya 2023. Agpang kay producer na ning sinambuta episode ng Beats ay Jennifer Salenga, aparte kay pamanda kay impormasyon di kil karimyaya limang problema arapan dari kaya katamong kabalen. Kapag nasana ning programa mamye mas malalim mapamanintindi, karing isyong panlipunan at adwaking solusyon para kareni. Ang Bawaling Chismis kay Sonia Soto ay hindi lamang po tumatalakay sa mga may init na issue na nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan, kasama na po dyan ang usapin sa agrikultura. Binigyan din po nito ang mas malalimang pagsusuri sa mga usapin at kinakalampag ang mga kailangang kalampagin upang kumilos para sa mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Agpaging pamuntukan ng News and Current Affairs Department ng CLTV 36 ay Justin Dizon, makatukiya yung may nabuta programa at king aliwa pang palabas king CLTV 36 king misyon na ning maging labor of public good. Manibat kayong ibat po yung CLTV 36 ne, gagawan tayo ang mission tamo, yung mission penabilin na kayakatamo ning kayakatamong founder mga Mr. Levi P. Laos ne, na maging enabler of public good. At ang ganang ngeni, nung nanuman itang pagkumpisan tamo 17 years ago, magbayo ita karendarat ang pampanahon, talagang asahan na po ng kayakatamong Kabalen, king Pampanga, king Central Luzon at king Mabilog ka Pilipinas na ibiyatamo karela itang katotohan, itang kwento, kailangan din ng pansin, itang kwento na kailangan din ng aksyon. Ikwa naman ng Bawaling Chismis kang Sonia Soto ang Most Development-Oriented Talk or Discussion Program Award kay Gandingan na milabasan na banwa. Minyambot yan namang Best Public Affairs Program host si Sonia P. Soto king Gandingan in 2020, kapag yung programa ng So to Speak Medical Special Citation for the Most Developmental-Oriental Talk Show niya 2017. Agpang kang Dizon, makabaldugan la para king CLTV 36, ding ikwarang galal iba't king UP Gandingan. Kaya na kanila talagang pag-asa ni kaya katamong Balen. The mere fact na I appreciate nila, retang kaya katamong pipagalan, retang kaya katamong storya nagagawan tungkol kay kaya katamong Balen, kay lipo ng Pilipino. Masaya tamo uling Denny, ila talaga yung magbalaos karetang nanuman yung pagumpisan tamo, especially these students are journalism and communication students, and we see a bright future in economic industry tamo. Pasalamat naman ni Salenga karing ega na ganang at suking gulot na ning Bawaling Chismis ng Sonia Soto at karing aliwa pang programa na ng CLTV 36. Nais ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang Laos Group of Companies sa walang sawang suporta at tiwala sa CLTV 36. Ang inyo pong tulong ang nagbibigay lakas sa amin at inspirasyon upang patuloy na maglingkod sa ating mga kababayan at sa ating mga kabalen. Samantala ay namo na namang UPLB Chancellor Jose Camacho Jr. ding sablang minyambut at ding aliwa pang media practitioners agamitan ng karelang platform bang makasawag king paminono rabiering Pilipino. Maragulya kano papeling gagampanan ng broadcast media king pamana sensu na ning kakatamang Balen at pamamye boses karing pakakalulu. For almost 2 decades now, the Gandingan Awards have sought to give due recognition to outstanding individuals, programs, and organizations in media who have shown and give us that recognition and even gave the spotlight on the critical issues, the marginalized groups, and the ongoing struggle toward a just, fair, and inclusive society. Let us also take this opportunity to renew our commitment to preserving free speech
and to using our respective platforms of media so that we can pursue sustainability and inclusivity and the fight for a just and equitable future for all. Yakupin kaya kayong talusuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.